Bali man na nakapadasan ti may sakab sa ating kay mga ganita dito drama ama ng biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar, Geraldine Bautista, kan ni Marita Coccia, dito San Quintin, Pangasinan. Manipod kanikab sa tesisan na pudnanagan ti may patangatang ita drama akapadasan. Kasto iti ko nana, dear man ang biyanang, nalakaak nga gungungat, nang runa no damang takaw iti mulak. Aday di pasama kajak malipatan, kat ada pa kay naigan na iti padak abakat akarubak. Kat day tangarod ti pagtarayan ti istorya. Rugyak ti agsalaysay. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpiksa ti busis nyo? Mangagaging kay di kalsada? Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kit di atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot da masapul na kadakwada. Papaadwak nga ron ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga karadawat. Matangkanan lang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay naday ta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangagtay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayon iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man di tabalay ni nanang nanaloleng. Umanungat manun. Ay na, niramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga tinukol na. Anya ngay, nakangaglakang arudan ka ni nanang mau. Ay, adda nga imot ni nanang ko, nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin na bunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak, nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay, ni, agmay-may saka yun sa mananita, nana. Pimanaw manan dyan, akyo? Wala ba lasang ko? Nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit anusan nyo man na tagmay-may sa nana. Wana balasang kaw. Nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, abalikan lang kami po. Nay, apay, asino kayo? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalayang na damuyo ang mabali na maabangan. Uray itala nga rabi. Nadadailan kami ngamin itilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang, wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yung mat, kadwak pa ito ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, ket agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo da kita. Amangan nubaro ang modos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasay no kayat dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man-mano tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sa pa ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pa'y la dito'y balay, Uray katagmay-may sa akmat dito'y. Taada ijay syudad yan, ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumu balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na.
Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ay na, agyaman kami nana. Nagsaya at kayo. Di kayo madanagan. Ta saan kami anaarte? Pagyamanan mikit diya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahe. Mala, ayabam jasawam ijerwar. Sapay masikugsa. Kaslasan mo't matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog diyan muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodan. Katipagpabalay yulatan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugan may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kita Jack mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak dita arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano'y tilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ditabalay na kapakanan na. Kurang na lampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambetlan bak nang mata kundi tulong. Angam kasla nasing pagmadagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot itay lima basa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaang. Agyaman kami nana ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami ni Tibalayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa daw ko na nga road. Nagsaya kayo nana. Aywan, awatan nyo rito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery ngayon batiyaw. Alan nana, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intong sumaruno a sumarong karak tumaren. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtulo. Agtagtag gayam ti bubong yaw nana. Ay, wan nga rod Mamin apulata nga maikat mo lata. Kansa na balik ta damat timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangar nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di kala nagpanpanunutan loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakes. Sapay agmay saka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanya. Katimbag ko ano nagbayad da mag. Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga watan ngam ipilit damag. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasaut. Madlaw ngamin ako repot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damag. Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damag. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko matrismil ko. Ne, apayan. Adamot ti agsangput alanlandok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarimaan tabalay ta. Agam, kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ti anak na. Imposible. Nanang, umayat man. Ay, Jana, imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang?
Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Balagip yung jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya, Nasingput gayam dagi at tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damang gayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Ado tinigusyo da. kunak ano mang limlimo dalaeng. Ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laeng akit siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale. Tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud. Isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga min ida. Ngam kit day. Saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwata? Nga magpilit damo nga min namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan ba't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wan pudno launay day ta maritese. Nay, sino nga tati tataulan ti aso? Ay kita man di tatawa. Sino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalang kiyaw damot. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalang dati baknang. Amang ano da ito'y matantigun daway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asitgak man ita. Anya ka diti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabsa. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agberbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakila na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papananyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame ng agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy talagang tisimbang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas ataraon. Ay na, nagsaya atang. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat.
Ay, wan kabsat. Awan kadua maintoy. Agmay-may saka. Una, tanang asawan dagiti anak ko. Aday ti adayo dyan may sa nga anak ko. Kat jemot may sa, inasawa mo lati taga dito eh. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga ron bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Una, ngam ti daduma, saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kastaya. Malaa, ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam dita, tagi na naak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran niyo. Aywan kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Ne, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, ah. Nalang aron. Inka ginanan kapsat. Pasensya ka ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan eh, makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istoryana. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Asino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kahit nakita ka jay pick up alugan na napan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanay. Kat idi nagringak. Awam madtantay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagi jay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagi jay asa nga ili na. Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anak karing. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay ay bumangunak man laang Aywan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Langipanan nyo ka dagiti appliances yun dito balay yung ay. Nangikabilan nyo dyan nagninavase yun. Kantay dakla TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mo't kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakitam. Bisita! Awa mo nasang putak dito balay yun. Anya? Hawan mo't tandagitay bagda dito eh. Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan yaw! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga da mo tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo tibak katulong kanyak. Kat papintasan da mo to'y balay ko. No subalitan datin tulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan aladawak anak kariing. For the first time anak ka. Ala, amangan mo't no daim paangot da kada kayo. Iso na mas titurog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante ngay. Ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, Jay Relo. Taintan ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo noon niya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon.
Sapay ko nga ipatawid ko kan ka dayjay. Pakalaglagi pak dayjay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan matan. Ay nagninamot lang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay, kat inalada siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa'y ti dadumaan na pukaw. Taintay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kan tasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukusdan sa amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay. Tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo nanang. Nagpaturog kayo ngamin dito balayo iti saan nyo nga maam mo. Kanay baga ni Nana Loling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga da impaangot da kada kayo. Iso na imas ti turog yo. Mas daawak nga rod ta narida makmet. Basit la karasakas no kwa kat makariing akatagos. O sige, intay nga ron ag-reportan nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamak ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod Loleng. Ay, saan mo tamaray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ije balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot abak nang ama sa nga ilik. Kat patsyak ang matulungan dak tumot. Naimbag nga orasyon, Nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti Loling pilaryo. Agrupro pamut abak nang daytoy. Di alas, kan nagpintas ti bagna. Nagdadakkel daritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda ngamin papaitad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo tun di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpensyon. Adupay katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan, Nana. Ay, adda mabit lang taigawan ka. Itay pa'y laamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan, Ayan nga itay kunam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man, De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita korta. Impamalmal mo mo't kanyak dagiti resibon. Pa yan? May kaabakit. Ay, di na bakalan. Pangas, Ay, yagyamanak. Naisublin ije mental day jaka nakak. No kasta, kaanakam day chay Loleng. Wen, adda pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas kaawak nga ron tay may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito yung ay.
Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaan, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaan na, iso nga panday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditaw eh. Anya, dandaninak pinatay da di akan-akam. Kunakla no agpaiso abak nang agbalamag kayam. Kastaw na abutang ko iti dayda gundaway tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipod iti jakon nagawat iti saan ko nga amamwa tao, kat inwaksik matan iti panunot ko tagin tutulong, tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong as ipupuso kat di kaguray iti kasukat na. Alakastan, tigayam mo, Tessie. Alaga gayam di tan nagpatingkaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyana! Ipapaay ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Ititong Galmaysa. Hello gagayam na imbag ka naragsakal daw yung amin ngawan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Marlon, saan napod na nagan, dakin kapadasan iti may patangatangad drama ita. Nga makablawa man pa ni Grace Rodriguez, Arlene Siano, kani William Collado. Kastimanti ko na ni Kabsat Marlon, dear manang biyanang, nagaplayak para abroad, kat idiruray kon ti flight ko, impapas ko tinag-happy-happy. Gastos ditoy, gastos si Jai ti aramid ko. Masukatan to iti dolyares, kinon ko nak itinakam ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kahit kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon, baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangan. Uray kanulatan tayo recruiter. So da kanon ti makamo amang biro kiti employer ka. Ay, kit nasaya at nagbiit man ang naiprocess. Kasla kaanula ang idiinrugim tinag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat matkat niya, tapno saan ako na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe ah. Kahit sigurado nga rudaan anak ka. Una na nang, agurayak lang iti awag na kanya. Ay da, itapay lang. Aggagatulan ti nakulap ko ang makaigam iti dolyar a kwarta. Alakit urayong nga ruda. Ngam di ka unay mang namnamata narigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong da dyan na nang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Paikan tayo iti second floor, kan third floor. Noon danto pa'y kawadukadan na, oray inggan fourth floor. Yan, anak. Sa amon to planun day ta. Intun addan kwarta, anak ko. Puno aya nga agap-apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwi ng Julio. Kasano anamon nyo ngay, kat secret lang mo't dadya ko ma. Kasano a secret, kat iwarwara gawag mo mo't edi tersina ni bakat edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Ay, para kaminton ka ni Lucas nga anak yo adolyar te sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka man, akas iji anak kaw. Warang ka, sure na dyan kat masigurado, kadakdakkel to abalay ti ipatakder ko, ngamtim patakder ni Insan Lucas. Ay warang ka, umay kanto iji balay inton malam, kaagpasyatak man. Apay, agpadispedida kan aya. Warang ka, rogya akong tagpadispedida. Huston to, no, ag-flight account. Apay, naumakan ngagtatalon ka anakan. Warang girl, ilakok ton jay talon ka. Mangkita ka man kit din, daan mo mabayar. Sayang ano ilakaw mo. Ay, nadala ko man nawad-wad na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't man ka, saldaan pala eh. Alang araw, intun makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan iji bangkag mo no ilaako mo. Sa nabalay, taintun makaigima kiti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa a bangkag. Marlon, aldawon. Apay, di kan mapan iji talon mo.
Day tangamin kat, nasubraan nyo man ang tinaginom ako na. Masakit ti ulo ko, nanang. Apay, pangalalaam iti kwartam, tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pa'y langan nyo mat. Maibus ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dito yan balay nga agnaad dagiti gagayem mo. May samot day jay nga angkel mo a Julio. Laklakayan mo't day jay. Di kaya ka ti agong ugat, nanang. Ipapapas ko lang mat ti aginom. Tajakton maaramid dagito ije abroad. Bayan nyo, taikan kayo iti pagpalingkayaw. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak ka niya Uncle Julio di talon ko, nanang. Anya, apay nga ay nagluko ka na ko. No kasta, awanan at idagaso kayam. Awaran na. Prak-praktise ka unti sana sumalog di bangkag. Saan ba't nga agbangkag kaya ramidag to ija abroad? Ay agdardarasudos ka Marlon. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Oo, naya. Di kay ka di agdanag, nanang. Tano maka-abroad ha, pauitan kayo iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kayat yo. Ay naanak ko aya. Di ka pa'y agbilang itipil, no di pa'y napusaan. Anya apyak tayo bagbagayo aya. Awan pa kayo naiganday tapyak iti panag-abroad ko, nanang. Naimbag nga oras yung auntie, umaya man. Nay, si ka magayam Jackie kaanakan. Sumra ka ah. Ay, agyaman na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan kaanakan. Kapampanaw na. Inawis daan na pan ijay sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, auntie. Tanay ospital ngamin ni nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos na makapawit nila kay ko, auntie. Apay, naan ano ayan isolidad. Yimato man ang ti blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makanabawal kan kwa na. Kasta aya. Ay nano adala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timang tad. Ngam awan mo tad. Naipalingki kung tay intad ni Marlon. Ni Marlon ko ma, auntie. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laangan kaanakan. Patsik nga agawid mo't laadagos day jay. Nakapasyar ka mo, itinsan. Ay, insan, bumulod ako mapay lang iti kwartam. Aramatan ni nanang iti ospital. Na ospital ka no ni ante man ako. Kitnay, awan busbusan da. Ha? Ay, awanan ah. Insapsapam ko mga imbaga ah. Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Alangaron sana balin insan. Sumapulak langan iti sa bali amaw tanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Una ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan mo gayam. Nanang, luton nyo man na to. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Ne, kunak man no awan kwarta mon. Sapay maasya na kini Jackie. Awan man la apulos mo't tinayawat taken kwa na. Gaputan na damag na nga agabrod na taon. Rugyan dak mo tayo nabuluran. Ay, sana nang. Ora da kwarta, tiyak kaya tagpabulod. Tama nga no, maruwam da. Ha, ay una yung tikas ta pa nagsasauman ako. Pudno mo kita nyo man, italaang nga umasidag kada tayo dagi dya kabagyan tayo. Taamura ngamin nga agabroda ko niti mabiit. Sigod man ta saan nga mas asidag dagi dya at tao. Sa dala makalagip kan umasidag mo na da kasapulan da. Adda nga rod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di ka lang naasyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katintad kun a. Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbag man tan nakaumay kayo dito ospital, auntie. Ay na, awang pay ngamin si ka nakakakasinublat kong agbantay. Inak ko mairwartay pawit nila kay ko. Ala, siya akong timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaom day to'y. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Kat adapay mo't nabate. Isupay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie?
Andantay kwarta nga uraya. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasan ko. Ala, ay ka, agyaman nak nga rod, auntie. Sige, panahon kayo pa nga rod niya. Mabihitak laang. Nanang, apay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay adapag nami itang agagayam. Isuot ko kumara dya ta branded. Kanayon laaday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay ad ikag suksukat. Branded nga minday dyan, nanang. Ay na, dya ko nasangot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad iti ospital. Okay. Kumusta ma iti antisolidad? Nakarwaran. Itakano nga aldaw ti iruwar na iti ospital. Ay ka nasaya na. Anya nga nakadiskitar da matlangi ti kwarta pagbayad da. Wen, nagpauit mo't lang nila kay na. Kitaan di man. Damat gayam kwartada. Ngamutangan na pailaang mat na tao. Ay na, sumanao ka pa ilaang. Katawan lang arudan tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaunan niyaw. Tapno saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabailak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya kumangay ti aramidin na dito'y. Itapay laeng, sursurwan yun, tagbalin adon niya, nanang. Tainton makaabrudak. Pasin to adolyar ti may gaman niyo. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang kamanan itipilk adipay napusaan. At naita kay manan. Naitaman piyek-piyek ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwang kon, tapno adda pagpasweldo tayo iti alaak ababaunan. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa ila nakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa ilaang dito'y. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adda pa'y matay bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain numaamuan dagiti kaaruba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa ila nakaab-abroad. Anya ko mati nakababain ngay. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tay siman akaaruba tayo. Taiso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isun to matla adya la agis istambay ijay store tira ramidin na. Saanan ko nakmut? Ay di ka agar aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Ah, nay, anyat masapul mo, Mare Marcia. Ay, kwa. Kinasarita nak ni Marlon ni di kalma. Imbaga na nga alanda ka babaunan niyo. Wen ko nakmadagusin tasayang mo tay dakkelas wildo nga upper na. Ah, ay ikwa. Agsarita kami man pa'y nga agina. Sapay binaklay kung to nakasako abadok. At tekan yun ni Nana Marcia, tamang rugin ng trabaho dito balay nanang. Awanan ti rumbaga pagsaritaan tayo. Ah, ay ikwa. Sana balay takabalak pa'y matagtrabaho, Maray. Sitting pretty kan tulatan, tasya kung ti makaamoy ti amin. Di ka pa'y mutla ag-flight. Idin total ni Jerome akaanak ka kat nag-flight time. Imununakan sapay anag-apply nga misaw. Ay, ururaya kailangan tayo awag ti agency kanyak tata. Nga maging kay ta, awan pa'y. Nagbayag nga ro, awan mo't awag dan. Sapay adda kanya kon tay talon mau. Awanan at isukayam. No kayat mau, sikapay laeng timang sukay. Kasyak tumanan no makaabrod kan. Tapno saan ka matambay. Sana nang kan? Nairuaman ti bagik itilinong. Maikawa ako na mainitan. Kita nyo, pimudawag nga rodan, ta saan ako na mainitan. Sapay na nga lakagayam iti babaunan yaw. At pagpasweldo yung ay. At dapay mo dyan naglakwak iti no ang angkal. Ang kasanon no may boss. At dapay mo tay bakak. At dapay kalning ko amasikog. Ay na. Siyak ti masayangan ka nagiti ilaklakong barawk. Sana bali ang kail na makaabrodak taon. Masukatan ada gusto na kita.
tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nanang, agrobot kayo, tayo agpasyar. Inla ko kung tayo bakak, so nga agpasyar tayo. Anya, apay nga inla kung mananjay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingka agroboton. Ay, pagpasyaran taya. Kan asino ti kadwata. Duwata lang nanang. Ken dahi tayo driver tilugan nga nabangak. Sursuran tayo tinapipintas ang mapasyar di Luzon. Ipapas tayo kagpasyar. Tamang ano, mabayagak to ni di abroad. Di kayong ton masango nga ipasyar. Anya, Apay, kapanan niyo, Marlon. Ay, in kami agpasyar na. Apay, sandak ngay kuyaw. Umayak mo, ha? Naimbagla para bit-bit iti bagahiyaw. Sana na. Tawan mang pakan ka na iti dingwan di ti palay. Apay, isa nyo kasapulan tagluto iti kanan nyo iti papanan nyo, aya? Sana tag-order kami tulatan na. Ay, agasam. Talaga big time kayo, ah. Pasyar kayo, pasyar. Ngamjay repyaw, awampay kargana. Ha? Kargaan nyo mo, ah. Sana puro danom lang. Ha? Ahon, kumatangak to iti may karga na. Talaga, ba't kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita ka manan tayo post ni Marlon. Agsasarunumutan ti pagpaspasyaran yaw. ay na, jakon si murot iti dadumaan na pananda. Namindwa a klase murot kun kuana. Agsasarunumut ti post na. Nasursur ng samot amin ay napasat ti Pilipinas. Ay, jaka mo iti dayjay aka anak kamulyo. Masapol nga ipos na amin apapapanan na. Ultimo kanin na iti restaurant apapanan mi. Pitpituran na. Amin a lugar apapapanan na. Awan palabsen na pituran. Sa bagay, ipapapas na siguro na. Tadi nantun maaramid ti kasjay inton nakaabrudan. Unahangam ka babain. Amangan no ibagadang agpalpalas to. Talagamat nga dapalpalangwad jay anak mau manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo, tanakadasara kon, Marlon. Na kayo ngayon na, di kayo mangan? Pasigmat anatang ti may lutluto. Awampay karne. Mapurga kitinatang ditoy. Ha? Kanwan gaya, Marlon. Tay mamanginginar na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive ngamin nagituramay ko. Nulalakaan asabon ti paglabak. Ha? Kano kas di agpalingki kayaw, igatangan dak mamatiti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabon nyaw, aggagatulak. Ha? Kan mamerienda mamot. Makabanog taglaba. Nga mawampay mamerienda mo. Uray tinapay la ko maawan. Pumanasyar ka, Marlon. Ngam di ka pa'y gumatang itinaima sa sidaan mo. Ha? Sige. Gumatang aktaw na. Ambisyosa mo't na dyan na Marsya nanang. Napili ti sidaan. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa'y lang amin iti babaunan. May ibusan ti kwartak gapukin ko na. Aging ga ka diita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y nga rod nanang. Mano bulan ang tinapalabas. Kuna da idi, makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ag-follow up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikaswang. Amangan no kasapulan ti follow up anak ko. Sige. Tama panak tuman nga agpaisaw nanang. Hello Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nananang, awanan. Awanan te. Awanan na itinamnamak adulyaris nanang. Pikimat gayam tayo recruiter ka. Anya. Subad na gayam. Tawanan tiyawag na maure ka. Napikiat nanang. Sapay may pibusan tayo naglakwa kitinwang. Ala, agawid kan. Ta dito'y balay ti pagsaritaan ta anak ko. Nanang,
Maturog kan Marlon. Rabiin, itay kapayla sumanangit. Anya pa nga iti maaramidan ta, nung napiki ka. Sapay nang dakil timbayan ko iti dadya recruiter na lang. Kung na nga isunti makaamboy ti amin, agor-urayak malay ti awanan. Anya nga rod ngay, talaga akasta. Pangalaan tayo ngayon iti pagbiag tayo na lang. Naimbag ko ma, no jak insal da di talon ko. Sapay nalako kon ti daduma at linguan ko. Dayta nga minti bagbagakan ka. Nagdarasudos ka anak ko. Di ka mo nga mindungag iti pamagbaga. Nanang, Amo ka didakon ka sa pulan ngem sakbaya pumanawa kalaag pay atay sweldo ka 15,000. Anya, 15,000? Ket kastamot ti saritaan mi ken ni Marlon mare. Iso ngay manugot ka nagbali na babaw ninyaw. Inananusak pay nga uray awan masidsida. Ken uray awan mamermerienda. Inananusak tapang panunutak tay 15,000 nga ingkarit anak mo kanya. Marlon, umay ka man dito, oy. nanang, Marlaw, ayan ti sweldo ngay. Jakin si Mel. Nana Marcia, amoy yung matakas ti tinapasama kanya. Di lang mabalin tiyag tawar. Ay, sana na mabalin. Nonya titulagan ta, tong palan ta. Ulitak inananusak ti diretso anatang asinsinda dito'y balayaw. Kanawampay merienda dito'y. Jak pa'y nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan. Iso analanlanit ta bukaw. Agpe kasakpay dito yan. Tamadmadi tay sabon iti rupa. Basid lang ito yung kwartak dito yun, Nana. Manuday taya. Sangari bulan. Malayag mo daytan. Ngam iti may sa kondisyon. Bagkatag tay automatic a washing machine yaw. Ha? Ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may Marcia. Kanya kumano ka barbaraw. No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayon kariyo kanya. Itan. Alam na. Itid tayo yung washing machine. Anya, Alam na. Bagkatan yung arudan yung washing machine. Jak kabalan na bagkatan. Itulod mo ijay balay marlawn. Kumboy yung dak na. 15,000 ti kumboy ko. Na! Ay sanay! Ikarigatak la baklayanan. Ala! Ibuat mo! Tabaklaya kon, Marlon! Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka. Naibaga ni auntie kanyak. Napeke kagayam. Wan nga ron din San Jackie. Kayat mo pa'y taga-broad, insan? Kasano ang maka-abroad akat awan mo't kwartakon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko ija abroad. Kano kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga kibus-busak insan. Ay na, saan maproblemaan day ta, insan? May diskitaran ti kwarta. Agsapol ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabroad kan? Alaman nga ron din san. Inkarit ngamin kanina na nga pagnamayag apama na maka-abroad ak. Hanggang na napiki akmat. Nala, di ka madanagan, insan. Ta siguradon day to eh. Saan kanto na mapiki? Agyaman na kinsan. Mabainak ko anya nga ron nga. Pasensyakan naawan na ipautang ko kan ka iday. Well, mawatak day ta, insan. Basta agsagana ka Kasaritam to nila kay ko. Tapno maamuam dagiti requirements sa rumbang nga laam, insan. Tinulungan nak nga rod ti asawa ti kasinsin ko kat kasi ti apo nakabrodak matlaan. Kat natungpal ko dagiti arapaap ko. Pinapintas ko ti balay mi, ken inyalaak ti inak iti babaunan na, tapno sana marigatan, kan tapno dakadkadwa na iti balay mi. Sana kon nagpalpalangguad, tanarigat gayam ti trabaho iti abroad. Kat tunggal malagip ko ti nararamid ko iti kalabas, mababainak. Alakastan, tigayim mo, Marlon. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello everyone! Kumusta kayo manen? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Josie sa napod na nagantintay drama ita. Nga makablawa mampay ni Lian Likudan, dita si Polo Baknotan, La Union. Kastamatan iti Domingo and Tolentino family, dita San Mateo Isabela, from Jennifer Tolentino. Kanti Calera family, dita Agoo, La Union, from Mark Calera. Kastimanti ko na ni Cubs at Josie. Dear manang biyanang, nadunguak iti anak ko, kat namabalin siya kaya tapagtrabahuan. Ultimo iti unag ti balay. Rogyak man nga road, ti agsalaysay. Asido man ang di babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsarakan manan iti dayjay Reggie. Ni Nicole na dyan anang. Inyawid ko mat inin iti balay ni Nicole. Ah, jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayat dayjay nga agbalin anobyam. Nanang, Maminsan pa'y makitak dayjay a babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dinto mo lang makatulong kan kain to nag-asawa kayaw. Jak kayat na marigatan ka. Magkita kalangan iti sa balay. Jak kayat dayjay. anak no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod kanukuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak, tapara mo lang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkag palasan tamangan tan, Rachel. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam agdesisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin nas wasta. Sumapol kalangan iti sabali a pakirelasyonan. Takas takmat. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti ko namkit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at matkit di taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti ma-stress, no datan ti agasawa, no di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anok mat ngay ti mamas boy, kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man na a babae, oh. Makita yo ka de? Itakla ang makita na dito yung lugar tayo, ah. Ah, ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigo na nagnaod di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito yung lugar tayo. Sa makipagnanaod di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na nangkan. Single sapay mo't na ita. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Panasik to man nga rod kag pasyarita balay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikliknak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la ko maa. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Ay wala kaya, sabong para ken ka. Ni, tay samat lalakain asabong data. Ha? Ala, sumrag ka. Ay kaya man nakating. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay rama tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Ah, kwa. Kayat ka nga naman. Ken, Ah, data lang ti bagam? ay, nakasaganak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak ba't nga mo natiriknak Anya ti amok, no managdakdakas kagayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan ba't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursurwang mga rod ti aguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa amwa na imbag ti babae, ngam kayat yun nga sawaan. Kayat yun nga klunen da kayo dagos. Makaurayak ading sa anak nagdardaras.
Naala konti pensyon ko, anak ko. Kita manday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mutan iti naimas asidaan. Tapnuditan agluto iti sidaan ta. Ayabanta ni Uncle mo a Loreto. Ta sigurado adita mutla maibus ti ginatang kwaletsyon. Ay na, agyaman na ka nanang. Talaga mo daw. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanananay, apay, asino man anday tatayra. Tay kabarbaro nga armayok nanang. Magustuak nga tamot lang. Una na, tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di, kag bali na parikot chokin ko na. Jak pa'y may pasyar dito ya. Ta dinak pa'y mat inaklon. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no isunti kagasat mo, anak ko. Tako naman, tamayat ti trabaho na. Dakil nga tati sweldo na. Jak ka muna nang. Mamantay to ano agayan ayat kami. Tyra, agar-aram sa magkang kaniri, Jay. Wanante. Awang magkediti makunak iti dayja abarutan na singpag. Ken nagagay. Iso na lang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Ray Jay gapo iti inana. Nung siya kamay sante, jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iti balay da rin iti pagnaudan nyaw. Tama nga no kalbaryo lang ti biyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo't itulok day ta ante. Amamudak mo ten. Jak kaya ti madikdiktaran. Taadan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ten nga ubi nga basit. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ati panag-aaram mo ko ni Tyra, Reggie Baraw? Jak nga rin mo, no, danamnamak angkal. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanya. Makita ka dagos na danamnamak karakwana, mabantitig-tig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan nakmat, no kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae kanakan? Wan mat katiya, angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. Now, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatek launa yang kal. Oh, agyaman nak Tyra, kunak lakit din awan namnamakin ka. Agyaman nak atadi ka na umakan na upay kanyak, Reggie. Apay ko maamaupayak nga Ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie Jak kaya talukunak. Jak kaya ti maluklukaw. Ha? Like, saan mo? Awan mo't panggap ko amang lukukin ka. Ipakpakaunak laang. Tawan kabutang ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipasyar na kijibalayaw. Inton pikat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo na iti pasarabok kada kayo, Kat agyaman ang itinabarapan ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman ang iti daytoy. Kinapudno na. Italaang nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasarada agusan, nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kan itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay, Ni, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. ha? No didak kaya ta kao kailangang magkanyak. Makiwin na suwasa kon kini Reggie no nyat kunayaw. Saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka, uray saan nga manugot ni nanang ko. Bagbagaan man jay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa kanuki din. Kanabiit na pa'y iti kaayan ayat na.
Ikasar na ka nun. Katbay ano kaya't nanti mga asawa. Agin inayat na lakit day palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't ama-am mo na imbagjay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo ta si katimaki din na? Jay mo't anak mo. Isabay nga iso tag-desisyon para itidayta kabagays. Apay, Reggie. Di pa'y nakariing tayo asawam. Anya turasan. Nasapa pa'y mat nanang? Bayan nyo na ta maturog ni Tyra. Ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na. Masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, bay-bayan nyo pala ang nanang. Ay sana mabalinti kasta kanya. Iso ke din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam. Naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay. Kita ang pasita na ka. Di mo itulok ngandaran na ka ti asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumanaw matitay. Kumanabtuog pa'y amin ang kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lat ti maturog. Ay, awanan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na maturog na tao dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan ba kayo? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa lumasin talangan ni tibag na edan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni nanang dahi ta abana? Anya? Damagag pa'y kan ko na. No umanugot alumasin tawaro saan? Iso, tiag desisyon para ti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo ito nga grikos. Damagag to pa ya ka ni nanang no masapo na masukatanan ti washing machine. Amangan no masaer tirig nana no sukatantan iti baro. Anya? Ni nanang mumanan. Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan nanang. Malaw may kanredyan ako. Nagarami da kiti merienda. O may murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba. Saan a lalaki? Di ka man nagpander di ta asawam, Reggie. Kakaisuna di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, o may kantang merienda kan. Hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy ti lablabak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat tantaanak ka. E din to tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay na ita. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwasi-iwas ko kan ka dati walais. Sana mabalinti kasta kanya. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yo kang kuana. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agolay magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiding asawa. Si kaaya tinangipas ngay kan kuana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan na nangam siyak tasawa na? Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas na ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro na nang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Saan Dinak panawan. Ala, surutak amin na pagayatam. Mala, rumwal ka nga rudan di ti kwarto, kasi katagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka, nang runa ka wan trabahom. Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita. Nay, apaya si kamanon tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No mukla akas jay ti ugali na. Diyak kuman imban nugot ang nagkasar kayo. No amok kumamat abunjing tanak yo, jak kuman na kaya sasawakin kwa na. Awang pa'y serbina nagdakkilan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kala tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala, Reggie, agao ka no nakalutukan. Tamabisin akon.
Ay na, Manong Loreto. Nakakaasimot ti pampamayan day di atay ray ti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasango ak. Idin to tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon pakibiyangan di kasawa, Diyos ya din ko. Basol mo mutlaeng Ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramiden na. Saan apanangander day jay? May sakam at kanunungan pa'y ti aramid day di babae. Kat pudno matibagbagat. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadagiti nakaikamangan na. Nagmayat mo ti biyag mo, Tyra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilabad iti murang meet no sana maurnungan. Ngamdi mo't dumdumngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan tanak yun nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi na ibayan yung mo't ngamin. Di makkel nga awan na pulos ka mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. Sana siya ti karkaritam. Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yung ayanan Tyra. Pagtaltalawan na kun to inam. Isa pasensya kan Reggie. Ngam pumanaw akon. Ni saan Ar-aramidek mo't amin na kayat mo Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak. Wanag bati ka iti unag tipal dato inam. Nanang, anyangay. Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktubngaran. Tawan na pintas amasakbayam na sukiram tinam. Pangaasim ka din Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawid. Pasensya kan Reggie. Ngamjak ka ba ulan ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay sanan. Tayson to mo layuman mo amin iti inam. Ikarik, jakon iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta Reggie. Ala, agawid kan. Urayan na kan ti inam. Ala, apa yung nagbartag ka, anak ko? Ayan di tulbag ti motor ko. Di ka ang motor, tanabartag ka. Igiw di tulbag ti motor. Ako wala ako nung duyutan. Bungag ti saraming nagititawa. Masa? Uwan, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka? Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i-hospital ni Reggie. Na-disgrasya, nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ay sagana ka, tatagasin ka. Mapanta i-hospital ni tamat laang. Alang nga rod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napendaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti Rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam na jay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Iso pag nakmam na jay anapasamak. Nanang, Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. nakalasmatan ti Rupak nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulaang day tanak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisugat mo. Adu nga min tinadait apa sa tarupam. Adnan adi nakayat jay asawak. Takastuyan ti Rupak. Da kayo ngamin. Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun nanang. Pakawanan na kanak ko. Di na kumansideran. Ay ayatek ni Tyra.
Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngay nayayat ko. Naimbag nga oras mo, Tayra, balasang ko. Ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak, Tayra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo iti anak ko. Ururayan na kayo di balay. Sika ti sapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni di balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Barang mabang-aran tirik nana. Sige nga Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngaminan, Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Addan adinak kayat gapu iti kastay alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman ak tayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod. Maklunak nga taninanang mo nagsubliak di ti balayo. Urekas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakatkat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan Tayra. Pakawanan na. Gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman ak, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanandak mat ananang. Aklunag ka naglablabasak. Gapo iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman ak manen Tayra balasang ko. Kat ikarik. Diyakon pakibiyangan ti panagdenayo nga agasawa. Inino ta nagimbag ta anak ko kat apaman apimigsa nagsapul meten iti trabaho na. Jakon pinakibiyangan ti panagdenada nga agasawa ta jak kayat asyak manen ti pakaigapuan ti sanda pag kinaawatan. Kat kaasi na naurnusan ti panagdenada. Kat adan dua nga anak da. Alakastan ti gayem mo Josie. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititungkal maysa. Hello gagayam na imbag nga orasyon matutudong aldaw kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa Trina saan napud no nagantin tay drama ita. Nga makablawa mampay ni Nanay Maxima Macaranas di Tabimonton Malig Isabela from Joycel Macaranas. Ni Mary Grace Lardisabal kani Edenis Danao di Rizal Purok 3 Santiago City. Kasi manti ko na ni Kab sa Trina. Dear Manang Biyanang, may isa construction worker ti asawak. Ket gaputa saan nakamapna kiti sweldo na yaw-awat na kanyak, nag-applyak ang trabaho iti abroad, ket kasi na naprubaran dagiti papeles ko. Rugyak tag salaysay, idi umadanin ti flight ko. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabrod. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, maneng? O nanang, umadanin ati flight na. Adapi paggastusan na. Ay, kastaya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailangan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Agpilit mo't. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mo't di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpet kakit di iti babae iti balay no ada ako ni Jabron. Ha!
Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Jak mo't may turad nga ramidon ti kasta, ah? Dapat lang atan eh. Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. At dapay lang ganas mo mat nga agbabae. Aha? Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Reyna, anak ko. Nakarubat kayo. Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na. Nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adako ni abroad. Wan mat nga men, maneng. Amang ano apagsibo ni Rena, adan yawid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't kasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga ro nanang. Tapno amok ti mapaspasamakid to eh. Habang ada kay abroad. Ray, ada ka mo't gayam nito balayaw manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, masakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Nay, apay ngay. Nag-abroad la jay anak may ag-senyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit kami na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko mga ron saan kang agpampambarlaan. Tanay, narigat ti trabaho di anak may ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija eh. Uwan tatang, amok na ita. Ngalang araw, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta ka nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito eh. Kanayunak nga mapuypuyat. Basit pati kan-kanak. Kan-kanayunak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mat ngamin ti agabroad. Kurangam mat ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Han mo nga mo tag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga ro da makasideline ak kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mat kayat nga ag day off ak. Nala, gusto. Nag-ado manan nga ibagbagamon. Aminam ka di nga, agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina, Apalak nga ron dagi jay ko kumarek, ta naggagagatas asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka, doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di Kat naimbaganan jay sakit itiyan mo. ada pa'y basit. Hanggang simbre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de, sige, sumrak ka, tasayang tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay, permit sakit ti bagbagyak itoy. Makabanog nga permit. Iso nga panunutan dagita nga rigrigat ko ito abroad maneng. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uy, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti juice kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple juice kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isang tistor mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanong ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot ako ngagluto. Nabanog ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga kasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kasti a klase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit lang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga raw insan. Ay bito lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na, nakitak ni maneng amanugang tay jay. Madama ti merienda na.
Nakasikawel nga agmermerienda. Anya, na ay, imbag man ta, pamerye-merienda langan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarikat na ija abroad. Kan nakitak pa yan nga niti pansi. Agasam nga'y dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na mo taginaw. Imbis nga gluto di balay da. Tanayin inot ko ma. Ngam sa ama. Pasig sabot nga ijirwar ti pang pangananan. Lakit di ah. Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin nga anak ta, tigas-gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta nga igat-gatang na. Wala ta, manumitlat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Uray pupuutang anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho, jay manugang ta. Tanam naman nalatan ti ipaw 8, jay anak ta. Pare Baning, dumagas ka ba? Isat mo. Nay, adang samot okasyon diti balayo, paray. Wan, paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kantong siya. Makipanganak latan, paray. Sa anak pa ngagsyat. Itala ang may paray. Pahayin nakpay. Wala, mangan ka. Ta isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayo ngay? Nasaya at latama tanakaw. Ang ada sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramid na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga agluto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kas ti aramidin na. Si madutmutang manipod nagabrod ka, anak kaw. Ne. Madi ate kastang araramidin na. Hanang amo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yung ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnamay. Pag namnamay na ti pawpawit ko nga kwarta. Ay, saus, ibagbaga kaw, anak kaw. Sayang, ti pawpawit mo, no panuy-nuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanday di nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin kan ilil ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Ha? Apay mananaya, bakit? Kasla daman basol kung iti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amo kito'y, tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Huh? No, agsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga apros iti bukot ko. Rina, Nag-uyong to pa dagiti amo kito'y. Karkaro dyan babae, naimon. Kaya't kung tagawid, ngam anano saklang ito'y. bakit? Kaya't kung nga makaurnong tayo di kwarta, iso nga anano sakit to'y. Pagkatapos, kasadararami ta. Ha? Aramidak nga. Hangkaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga, agbarbartak ka pa'y. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda yung store. Apay hangkang aglot to. Ni, nagkuna. Naminsan mo la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la nabartekak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid akmat la adagos. Maditekas na aramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi hangko nga itulog nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata hangko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabas ta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta, tapno damat kwartam. Hangkang agdanan ta agururno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanya no di na kun pawitan ta damot kwartak. Tiladyak kayat kat ti padaksendak. Sana pud no ra kita anay danon ken ka, Rina. Sige tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit ti sikat kung agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo. Nagsarita kayaw ansay. Wan, bito.
Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbang laing data ti dadakkel na. Wala, data tinagregregat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay, wanggaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsaksakit. Puyatan na ta idi mga sasikaso kang kwa na. Kanayon pa idi ama ospital. Wan nga ron sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit ang numar. Di ba't sadot nga asawa na? Naglalaingan nan nga ay. Iso nga ron day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isura ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabaho. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti dayta. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaang ida. Basta ipakitam asaan ka nga apektado anak ko. Agtrabaho kalata, kat agsingsingput kalata. Saan ka nga agrebrebel day, anak ko? Nadto iti kwarta, bitaw. Nay, apay, manaw timpaw iti anak ta. Dito laang? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin tamot iti kwarta ta. Tapno ada kautan ta no ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanamay. Si Kamer lang aro dalakla kaya manipod pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No da makita mo orderam. Yakit uray ata mausar mag. Mausar nga? Diyan order mo akaputi, di mo maususaran. Nakabitin lang jay sa lapayan. Ay kit kasano nga usarag, kit awan mo daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang jay. Nagalas mag. Pikimot na dyan nga aircon. Nagdaklan iti picture. Hanggang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Uman-order ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang ijay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam kit ginataw. May mayatan ti kastaw yung tagbisyo ak. Kaya't mao, ngayon nakagbarte-bartag nitakan agbababaay. Adto tili magasawt. Umanay daytan. Anayimaw na dwaribaw. Bay aman ta ornong-ornong. Ta lakay kan baketan. Kano da emergency paggastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay ang natakot adadakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga rodan. Utangag pailaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam, tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwarta kita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpaw it ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran yung ay. Dahil ito'y man amayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000
2,000 lang. Agaw. Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide kag tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi mayla. Ala, saan kayo matatagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan di na kami pautangan idi. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan ante? Ay di ka naglibak mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ita, insan. Amumat ti ugalitan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi nakaabroad ni Rina. Una, nang runa ita tay sudan ti pagpawpaw ita ni Rina nga asawa. Nukas na, talaga asaanan ang nagpawit di asawa minsan. Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana tayo ti panggapwa ka mangguray ti asawa. At damat kwarta, tagtab-trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta saan dak kumamit padaksan ni di asawa. Hello, anak ka. Kumusta ka nga dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga tag abroad. Hay, banog nga kan ka na yun. Bala, talaga kasta anak ka. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayo ngayon kanina na? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami ng agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang minken kwa na. Aramidin na lang ti kay-kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanbanogak nga rodan iti abroad. Luag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo tag diskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak ka. Sa ano sinaam ni Maneng. Kay-kayat may. Nanang, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen mat nga main manay. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskarte. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masurok. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta anseng. Awampay mo nga rod. E di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Tanagsinadan iti asawa na. Ay, wan nga rodra At nanay, isunti umawag. Ay, sumbata mo lakay. Wait. Hello, nakang. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga rurayan niya ti pawit ko. Anda nga may nangusarakit ti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Ang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas at imutang kanya iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay ko nana. Boyfriend. wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya.
Nanay. Pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan tati ipawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya ba? Ang damat manan ka inagaw ta baka... Nay, Rina, adakan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Taumay ko kumaidarom, jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, ngam, nag-adumat gayam te asawa na. Ah, Adda bakit nga asawa na? Adda middle age. Kanadag tawan iti 20. anya? Ay, gat idarom mo Barwam. Wan ko mga ron ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo, edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Hey, masadot ako nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho, jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pa'y laang iti balay ti gayam na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Ta sininaam mo nga minun. Ay, hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko ma, nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaam mo akti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Barang agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Nag-abroad nga rod ni Maning kat di nakon kinunta kapulos. In-block na pa yan iti social media. Sa bagay basol kumatkit dita siyak tim mo na anang isina kan kuana. Kan ginuliba. Tadakat nga rod madi na aramid ko iti kalabas. Awan nga rodan ti damag ko kan kuana. Sa anak mo na nag-abroad, tadyak manusan tirigat iti trabaho, ije balasiw tao. Aglutluto aklatan iti merienda dito isango ti balay mi, tay supay mata pangalak iti pagbiag mi kadag iti dadakkel ko. Pasaray agluaak, tunggal malagip ko ti asawak. Ngam awan maramidak tadinak matan kayat, nga uray kayat ko kumaamaurnos ti amin iti nagbautan mi. Alakastan, tuigayem mo, Rina. Alagagayam ditan ti nagpatinggan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Kani papaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.